20th of September. Kuble yefi baro. Kajing pule baning kau mutagasngi na Isaya nong yatulupa san pusan rio de kendai. Kasampusan shis pasau pusau. Ka shiti jong Paulus aki Filipi kalau nong baning kong arpo hadu arpo new. But ka gospel de na Matthews kalau nong arpo baning kong hadu kadar. Kene gade sapanga kinong tre haka briso wine. Ka nga kideban pule lot kamtam ka jimpule na Isaya namar hangtai gadon ka shabi na banda jingi kumna ban sungtu ya kanega gospel. Pet une u try briso wine ula let word nong tre. Dang step ferngap ula ekendo ki brihai bat ula khode ki bantre bar ula yakut bat ki ba un si ki si denar sisngi. Kadkum dostur jengki ju kajing tre kastang nadun ribaja mastap hadun ribaja janmin. Tre une ula let biang ban wat nong tre. Kendai bajiru la yakendo kadar bajiru la yo kibriu san bajiru. Re kajing efer kalong kini ki bawan dang step ula kut bat ki ba un si ki si denar sisngi. Kini ba kendai baji uangi ki to ngan si fi kadba de hok. Kini ki ba wan san baje ukramong ki. Kini ki ba le san baje ki shu shania ya ga jingisne jongu une utrai. Kiwi kila ya dep kut. Piyai katangan sawan bantre. Okay kane ni don kamban sutu ba. Te menta ande dai kapor ban siu bainong une utrai u bastat ba. Ulale yu ukhode kini ki ba wan san baje. Kila tre transi ganta. Kide banyo kanno trayong ay kiru shidanar full 3 ganta kila yon kumbagi bala 3 khadar ganta basbun pe kine ki ba one claim the could ay kyang ay ngin let bet ngin 3 bet no problem by nong by ni ayung in yo ngin 3 na badaw ni utray dre kine ki ba one down step ribaje hadun ribaje mi kila tre khadar ganta kila ya tre sitam maki kila perkhan ong ensayo khambun riki kila yo kaju amar kila adab kut nginsa ai figanne riki nepan haga jaga ban kemen ban yero ya ga jingis ne bad ga jingkulut mansim jangune utrai kila stang ban ya knium kila stang ban kali jingkali kane ke buan rajing kul marah ke jingin jonga berjumpi. Ngimpet ke jingin sene ke bakrau jing ublen ringi pet uble ule kumno bari akiwe. Very sad. Jing knium, jing do, jing karman, jing susi ki stamban kili jing kili ya uble bale kumne yangi bakumta yaki kine kumne. Pen lada ngi puson sani maha. Mga mafi ngi dawa ayu na uble. Ngimla bano uble ude banaye nge kane. No. Bara kilong free. Kicing aye jeng uble. Ngin pedang da kajing kemen. Grace. Kicing aye. Ngi kum kibri ngimla bano ngade banyo kane ngala tres tang na. Badla da ngi tre tang na kanda ka bainong. Sano ka jingi na kanda ukanran. Kan mau Petrus la kali au Yesu gawe ke jingkali suagane ko kandrat ni bala ai telot ka jingem jingin abanda jumpi ayung inyo bainong ayung inyo kanaro ka de gawe ke jawab na banda Petrus ru te kini ki bawan bakhaddu ki suang ne o try o khade ki balle tre ong tong inlet no problem da why o mayru inlet bet nomor lo khade ngi ngaku banong ye kito ki ba sangap yang khamtam kito ki ba dojing kermen ki ba dang artatien ki ba perkhat nga hadu mentang ngampal laban kelaba mod no problem uni utrai nado ndreje mastab hadu san baje udang wat khamtam agane ko por covid kan mo uble uba up yang abar yefi ban wan phasha udaga kikti ki bas bon ki bar dap daga jinga shidanar full fitre shigantaro full
bainong de uble jing yolong hagat gurukom ba at yenga ba yefi banwan phai chau kiba bat ko himen ko para bayir wat klet ngi kik ba ngi yo na uble gilom bor galong free de na banda ga jing tre jungi de ga jinga e ba kraw jung uble yingi but kan mau halo dim phana jisulap ula si bainong yau tu nong tu si danar full bakhaddu baningkong ki apostle kim sim lalong baningkong ban rung ha ima beneng kim sim lalong baningkong ban yo ga bainong uni unong tu kane ga de rukom jung blai jungi ni ngin nam phai sino sino ngin nam kli jing klin re ngin sngau mu yaw blai man ka sngi da ga jing jungi na ban da ga jing kar ko bakrau aingi tengpa baru kun baru mensim bakut